Children and Social Protection Akabum at the Mother's Day Jumediation Kokra Ebremo. On the 10th of May, Eriasinina Eyesi was a Yafan Kai and Nanumno. Coastal TV and the Department of Gender Akabum at the free health screening and the free eye care Ebreya Mamenum. Nene just some cross on the say. Yansho ya mamenum pomwe no. Anania kakra wo ha mo de be ko mo no nimina eye free. Won't you simple cry? Won't pay we na upeden. Mother's Day way dear, so one di ewo Coastal TV na wa ye ho ankasa. Enti beka ye ho na yende enanum da chichiwa etise. Abra yesan so ahwehwe ya pomuden. Coastal TV Mother's Day celebrations, celebrating mom today and always. When I dey hungry, my mother go run up. Yes, I if you want nearby, you know one the juma. No, more health professionals about the story. If you have say you know Madam Elizabeth DADZIE or your community health nurse and Isaac MENSAH and also a senior physician assistant and ADJOA ASARE and so midwifery officer. Omina Ekon Health Center and omudi omo ejuma. Pay from patch memo akwaba. This and then no Nyakupa I don't na ya sorry no bibia ya fine bia. Yeah, me I see what did you sure. What did you call Ben Betty? You're tea specialist. If I say, Oketima. One can only budget. A bit of your one fan fight. Yo, and you know, Madam, it's also in commission and Ekon Health Center after on person back Coastal TV now. On money, if you my phone name, ya chauffeur so MD in Kitaho. And you know, mobile, I had your honey na Ekon so. Yo, Ejumafo, I will Coastal TV. I shall no, only waiting and I pay Yamonachi. Yana say 1 GN economy because this was one time is out of time or your economy. Ekon. Look at them, Ukakoyedu, no, is in Chesun Kuipi or your Metro Health Directorate. On Nanasum or your Ekon, Yeshe, are you two years the dumb June?
yɛbɛyɛ yɛne sɛm no ɛwɔ but mo dim akotene dɛ yɛbɛ no yɛabɛkyɛ esuade yɛbɛ no yɛbɛsua bibi na yɛnsua bibi no yɛtu anamɔ ɛyɛ mo di ekyiri kwa na ohu mpapa de yɛbɛtu anamɔ no yɛtu no ɔno no ohia osan dɛ dan nyinaa yɛte dan nyinaa yɛkasa ɛyɛ apɛmɛdze no dwumkyerɛkyerɛ rokɔ ɔba na ade aso yɛbɔ ho dawuru yɛwie a yɛzutu anamɔ no anaa ɔne nhyehyɛeɛ a ɛyɛ odu bi a ɔtɔsin nti dɛm mbiri dze meya kan dɛ last part no yɛzbotu anamɔ ɔno ne yɛka ho asɛm nnɔpɛ yi anada nnɔpɛ yi a yɛhyɛ mu ade no yɛbɛyɛ a ɔyɛ Ekon Health Center depending na ɔyɛ World Health Organization yɛka honom a wɔhwɛ apɔmuden do ankasa wɔ wiase fansa na nyinaa no wɔbɛn wɔdze bibi zo to hɔ yɛfɛ nwenkyerɛ bibi ɔnkyerɛ bi enya kɔbe ana ɔnte dɛm sisi ami bi sɛ bibi a ɔyɛ firms ahorow companies ahorow iku ahorow wɔn bucket na ade sisi a adwene yɛ ehu bibi osisi nanso dɛm mbere no ɔsɔfo a very big problem a yɛante cholera ho asɛm ana ɔnte dɛm basisi ana ofi mu no a yɛgye dɛm nzɛm nyinaa cholera no ayɛ sisi a wabɛyɛ part of us sisi a yɛtu yɛnyɛ mbere a cholera na adze wɔ hɔ but meyɛ pɛdeɛ kyerɛn dɛ dɛm apɔmuden ɔyɛ World Health Organization wɔdze dɛm ɛdan si wɔ dɛ yɛnhwɛ mo sɛ yɛbɛyɛ na yɛnsa ho na yɛn esiesie no ɔbɔkɔ yie no wɔdze hyɛ on the fit a wɔde sii ɛkɔnoma yɛhu dɛ ɔnyɛ World Health buti ne wanya ɛkɔnoma no so wanya dɛm ɛhɛw no nti dɛm anamɔ no yɛretu yɛdze aboɔ yɛ ɛkɔn ɛna wɔn no wɔbɛn ɛkɔn nyinaa na yɛfɔ dɛm yɛ no na yɛsɛ nsaho wɔn nkɔtene ne yɛ osan de yɛwɔ yɛbɛ bi hɔ nom a TV yɛbɛka no asɛm sisia no so n'afɔ beebi no ɛhɔ ɔhyɛ hɔ nti yɛdze TV yɛdze wura ɔyɛ yɛn hand hygiene ne a yɛbɛ de yɛyɛ na yɛdzi no ho afɛhyɛ ebi yɛdzi wura na ɔno mo nka ho asɛm kɛse but yɛreba hyɛ ase ne yɛ ahyɛ ase efi ɔyɛ yɛreba ahoro ebien a this week yankasankasa yɛnya ɔyɛ 3 patients a wɔba ɔyɛ hɛn asibiti na wɔba asibiti no ɛwɔ na wɔrebɔ no mmesa nso bɛsi biam ɛwɔ na wɔrebɔ no na ɔyɛ atete yare yɛ obi bɛsi puhu ne bi ehu dɛ dɛm osi mesi ɔlebrɛ ankasa ɔno dɛm ne nti yɛn panyin kora sisi a wɔn nyinaa baka ɛkɔ no ho ɛkɔ no rekɔ n'enyim nti yɛnyɛ disease officer a wabaka yɛn ho ɔkɛ dɛ doctor adintina abadintina yɛntwe dɛm sample dɛm yɛtaayɛ no yɛntwe ne yɛmfa nkɔ ne yɛnkɔ hwɛ ma mena ɔnyɛ agoro TB ɔtaatem ogyingyinam nti sɛ nyimpa baasa wɔn nyinaa wɔn de bɛyɛ positive a na bisa ho dɛ dɛm fie no mu mmɔframa anadɛ nyimpa wɔ hɔnom no aso wɔn apɔmuden ɔte dan ɔno na wɔayɛ yɛhiasɛm a yɛse yɛle nyɛ hand washing kɛkɛ but yɛsam so yɛzɔ no so bɛyɛ dɛ yɛdze bɛka panyin na obɛdzi ho nkɔmmɔ no ɔwɔ around nanso mmerɛ mɛtɛfrɛ no ano kakra bi na yɛka ɔyɛ TB a ɔyɛ yɛreba bi a mframam yɛreba dɛm mframam yɛreba yi a na yɛnya no da a yɛnya kɛkɛ obi a ɔwɔ bi a ne nduro nom no ɔnkɔ yie no ɔno na ɔbɛtum ɔdze dɛm yɛreba no ɔdze amɔ active mpɔkɔ no yie no ɔhu dɛ ɔyɛ adze a ɔwɔ no ho ankasa ɔno sɛ ɔbɔ wɔ a na dɛm particles and mboaba no ɔkɔ wim a na sɛ yɛtwe kɔ yɛn mu na sɛ yɛn abɔ yɛn honam yɛn honam akɔa no maka yɛn immune system no wɔntum wɔamboa na wɔanhyɛ da a na me brother me sister ɛdze ho to dɛm ɛfuna no mu nti yɛka TB a ɔyɛ mfranti kɛsɛ mu yɛka no dɛ nsamanwa anaa dɛ ɔnaanyen anaa me sister enyo ɔbɛnde yɛka franti na adze no bɔfo bɛfufurem but wɔmfa nkyɛ yɛn nti dɛm TB no sɛ ɔba na sɛ ɛnya dɛm ɛhaw no a ɔdzi nkan ɛpowɔ ibi wɔ tum powa bɛyɛ 2 weeks but nhwehwɛm ama yɛhu ne dɛ 2 weeks no ahwɛmpa bia no ɛndu dɛm ɔsɛn dɛ ɔsono biara na ne hunam dua mo sɛ ɔfa adze no nti ne dɛm no ɔba ɔdɛ ɛba hospital ma wɔhwɛ 1 2 bebree na ɛyɛ wɔdze wɔyɛ kyerɛ ɔyɛ drug store
asema oye atete ni o na ona me drugstore no so won pi won scanning no was eduru mo eduru nankasa oseti bi no wo ho but onam there help one ekwa no am dem antibiotics we pie him still we have mortar na eti ode to anamo ne den eba hospital mrekan me cheche ajo be che de osibesi eye ne enyadam hawi ozinkan se wo bi wo fie na owodam hawi mache oye TB a enyim mpo no bobo kese na aja ode ehu de you are a suspect ebotuma den enya onye bi okay enti intampanara se ebotuma awu ankasa twobra oye hospital nyenye twetwem okay anaso de ma apomozon edwumafo yenya nante ni yenkofa oye osimese owo no na ajo ye won so ye de se yakafa nyipako na enyon pe na yafo okay Sunday yenyim de mo from wo fie na won immune system owo fom mpanyimfo wo fie na won immune system owo fom nti oma dam iku ebieni odu dam mbe na yenyo ko ho ye yare yi nti obehie de dam krofo ni nyina no yetwe wan na eche de yehwehwe mono ahwara na bibidem zo to de biem odu anfa obi abo enya bi no odu anfa ebo na ififiri tumetewon babra your friend then if you my you no ono kuti fifiri tewon ebe na dinta ona mose mboa ben yudi eyiwo ni wiri mu nti oma ififiri yeden oba zo to de biem ebo na dem ipako no ne ona opo won nti nan dai mu nsam no aye de bi okaka because edekaka na edokaka nti we besina ada edekaka pon intermittent sleep enya time na tum rest ye mo wan promizin on sisudo zo to de biem ebo na dem krofo no won onam de yerban etum won nti ebo na one of the axle one of the axle a phone yes nti ehun de ma munia ment na fie bra okay yen bapa no ye ma me bi na wo be wona hu de ene won nya dam na wate and ibinum yim pa de dam yerbe wo nanso won pere be jatum o send the wose obi nore ye hwan ehum health wa kaye nti say bibim no why de obi nore yam dam obi nore yam no awodi so obi nore yam awodi brass pity ye wi a yipoko yo no chasing what to tasre and immediately be dem tuberculosis and adukura ahwene yo obotum wasaso wa bum on here them HIV no because or reduce we immune system okay why a bad exercise enyi ya ni HIV mampa cha de we immune system no okofom nkanka say unwo no HIV no we immune system kofom nti obi bo wona say e wona nam from mpe munua ebotum etin sample dem encheche anade dem eyi na ebohu de munia enya dem hawo no nti dem no twe ben oye apomezan okay edwumaku no wonhwe na wonfa nzam kra na biem bi de wonfa sisi nyi mfa mo mo ya medan de dem ehwehwem wo ye nyina oye free okay won jessica nti munia abedi nti na ho abedi nti alko drugstore na wa tone drama wo eduru no square mpo no olansa wo yereba no abedi nta ba bibi ye free mo yire sisi ano ona machines awazi ya no ye will be interbetin ye will be evim ye will be adesada na ati nti se obana se bia ahade won machine no eho abon a nyanka se yatwe sample no okay ne yes awazi ye dey kofie to the man mu yes the result na kase bede yes bro okay nti oba ye frɛ na se ibi wo ma ya hyase de enyu to eduro do ono dam no obo ankasa ho ban mreka se ena bibi botwema adwum de abra covid bear ne wazi bia ye hye wo yinenyim obuyi yare yi mekam kase ni nyina bom no ma yare practical o sande ayo de baby a ni ye no no hiam nya ni nte no goten se ni ye no anye nwanti mu wansie a enem ka nte no ete ye de mfaso bi ambaso yes nti oban oye demo max ne ye na onu obo afoforo won ho ban okay obo unuanu wo ben won ho ban nti obi obo wo bia no obo gu dem max ma foforo bi nya de nya onu dem no oma edem a ye wo your friend baby ye wo no
nyansa nka dam yerebe okay ibie mo so oma wankasa enyimpa nankasa no wo yereba no onye too exposed mpacho mo kana ta ase aya anape yakeye kasa kire wo baby me chekire mu de se ewodam hawi bia anade a friend then dam hawi so oba woda ebeda ze ne botume yeza bo brother because I was an Eden enya and obeye wo de ofufuru bi su benya na de bi eyi onye aza oye enyiso anade oye ade bi odo ewo honwo enti obi bo wa ekọ abrochira na de ekọ amanaze na aza yentutu ntefimbu basa ano ntedem but ye na bibi man mu no ntedem so wancho obi aye free ya manada pie no gwa was kire obi a tutefigu be okọ wura kokokoko no watu egu dem ngwa be su ewo no wa den wo and ibinu mo no tefimbu what to mo ya tete what the kai boy no was spread one from mu no one from mu into bibia na oben ho bia no otwe dem from ya na sam kwa ben ma na ya sister ya koya na ebe nti ye wo maneuvers ahuwa emi no yawo ye nyina ye botum ye tu hanamon ibi nye baaze se ye gbowa ye nya handkerchief ana dam no kan handkerchief ana tissue yes handkerchief ana the tissue yemfa embo wonu ngwangum okay yemfa nkata na ya no na ya hwini nyina because obi no wobi ebo na sneeze o sneeze nyina from yeah se ye hwa nti se kata wanu na gya wo hwe na yan online abi ono ntedem nti ya kate na no na chede ye bo ayina we kogu na ngasem se enyi dem enzemu ya ame ay wase yan ye yense dey practical yes wase ye yense dey ni ngbongum eyi egbo ewu nse dey ya na mframa no so do boko nti amiye manka ye dey okay ne bogum but I hwe leze my brother menna meja awuze ye dey ne bogum na kata do dey otarwa tedu onko bebia odu baby a ye wo akona hu bebe yebutum yetu dem ye be no anamona obobo yankasa but me ya de ya ye the otina muaka nti fitutu na aze no wa ya aze bi a waka nti mamma kase enwalwo oye tb ho no mamma pere me kiran de se e wodam hawi a munua nye drugstore no your solution okay bra apomozin bia ni ntu dem anamona famo enye you have obi no your solution okay bra pomozin bia ewi chase pako no your no yenye bobo mpo ne chase anama entase yes nti ye to dem ha nyina ewi no obobo yankasa na se enyi bi a eberade na ebeye na zan de ehu de obi wo bi a bombozo na yi apomozin bia fo asuti okay na ntampa na yembre na yemnyi pako no mfam ibi wo mpo na onu medur ibi wo na odedrodo no we je edro no yan papa kura obey dem na neze noti okay ye ko hwe no chere wo ina to eduru podo na de onum na still edewa ewewa eba na ebo bra ye ko hwe no chere ne time mpo nsin na nindru na kwampo bisa nde na mpo wahen ohu bibi ndu no wo dem onyi pedi ebo na ye nya bibi of resistance okay ye nya resistance dem na ode self ye mo injection na ndu num mpo na wa yedini na ebo injection mo yazro oto nti ye nzama oye easy for us to do no let us do it yenye mfambo yankasa ya ho na ye dem na munua mamna meja obobo yankasa mezimano besade na ebia etefo na onye ahwefo na awa ejina ewade me sure de bebrenaz one questions na azemo yetum yaso ya kanwa asam kakra na ye ansa krambo na obesha asese wo cheche ni mo mwache na o ka se obi wo bi na se obowa na o sneeze mpo na obi betimi ofefo nso betimi enya bi na medwin se first of all nipa na owo bi no okofa we ansa na wa transmit e de amobi yo mo da se bebe ehu mo otin de the mumboa be wo yomboa ba they are already in the system okay nti ehu demo nentwi krampo wo dam eho yibi nti wa hwem na ade no mboa be no wo ho nti say if obi owo bi ewa ye be botin de owo ho
owo hoda daw enti ma ebe ya enkenya da me yarba no ona na sisi ye bo ho ba no enti no obi woda daw ansa na awo elbe wiadin okay nse mo mecha no enti ne dama no nyipako no owo no we nya ne da daw anaso de wo mframa me no owo mu da daw enti obi enya ina wa kono lanks no mu ina we did mu na sisi de basa so manifest wa bani salaido Zanye se bia odi aduane bi ana ba bi ana ya odo ni oye airborne oye airborne onye ibia ana no dey because say me na me baby na me nim say bibi sa e course na at the end of the day me realize menya ya we bi sa no ontina danyina apomedin edwumafo ye buhu dewu o say na ye yuhutum bebe okay ye yuhutum nso nche de ye ntum ye bibi ye butum ya bibi enti se ye nyitum no ebotum ya nzeba ko ana bibi no won kase abo ho ba won mo wo bi no wotu ya nzema ekura na bibi no wa abo akofo ho so yeda wo ho ba enti ne ye toba ye chechim the practical aspect of it eni nyina ya kabum na chere ye dzidwuma na ye dzidwuma enti awu ho akọ mosum ho atom ye nya ye ho atom ni botum ya akọ ya ye ndada edwuma ono nte dem na say obi was ayare bi na say oya aswodin na wan call hospital na de na edidi ni mu cha ebetimi lead to what good enti dem onyimpe de no na asha se meka wasam wala ngasa wa mu jina ngasa no onye papa enti you are restless okay economically entum kredwuma enkiye edwuma productivity but you low nse mo mecha enti wa ngasa wa pom jina ngasa is at risk and other opportunistic infections can also come in. Okay. That will lead you to your early grave. Some of that. Sir. It's young pede yeti yano eyi bodu dam biano. It's aya obisi kadam nsem na no tuna kuma. Yenu tu akuma. Yenu tu akuma. Sir. Nyu akuma ne yetu. Sir. Ba yenyum ma yebo botu aye e woni pedua ne mu. It's the dem nti yenu na yembo ya hoban. Ni yendu dem stage na. Yeye yara oyedem. Okay yeye no. Sisi ano eko interbetin eye wodisi nkofo na won hwanu oya ahen nti se edom ku ankasa wonyina wenye dem hawi a no na ediri sinanu ni eji efi wona na ano wona na save ni eji ano nti obi odi undue pressure was about to the health system so do nti only nkoma anapei Ekon health center edwumefo yesle yenda ibotu anamo na mbele oye embe yebotu anamo no on your latter part no so ye start ye screening na mobia obi obeben dem you know baby eboko bia no ye be dem screen exam no one person so ahwehwe ibi wo krampo owo but on them the immune system no always so strong no nti on manifest the signs and symptoms okay you understand sir them as anxiety but ehuni dem na obo wandasa okay ena example one ma eji fruits yezi vegetables na azin no obo any immune system no no obo any immune system no ese mo mechi yeri exercise ni yetwem fa mapa ko yeni na azi inframa pe oni yezi dumpo oni asem nyo inframa ye obi agba eguma waye infected oni inframa pada na well but anya crazy you are assured there inhale some because young people waye young body ni seche we ya e wo de yen hwin wo sir e dey say so na pe bo na eji wuhin ma na bibi na me bo na eji bibi pwe ye hwim so asanso afo oye nyankopon natural way a oza manyimpa dem mboa ba na adi nyina otum otitelum another osi enti ebo ande obi ehintim na dem adi no iron ababa okay this is a natural mechanism okay for our body to eject all these unwanted substances that enter the nostril okay enti dem na community emamukwana makasa yen kasa fa screening no ho screening na mo ba be no da be na mo be start say how long na mo be ye na edie na ebe koso wo ho ankasa yo enti dem screening na ye ba be ye no ye hand washing ye na ankasa na hand washing and no hand washing no okay on meja my sister okay na dem TB no be gbowuro me no on ye dem the penny mu 3 na ye hun in fact obro yando
Inti dem training ye hu no ono ne ye tu ho anamon Okay. inti obi biara a owo dem so anu mu no ye pre ye dem screening ye zama won inti oye free people no makano bibi of tibi bia oye Free. wo je hwe me yan de eba ne akona hore eza amen Okay. ya akona akohwe Okay. me hu de o simesi bi wom ibi nyim se mo mecha no inti yesi ebia dem yimpe owo ba ibi wo fie but CCR eba na nka no ho ebia na wo odinu aka kire school secondary schools Okay. nti yaziyan apomezen screening no yazuru ko schools Okay. na onam de yehu sore na yentumi anya bibia no yafa schools ahoro anani bi na ekroye oye ostek mo wonya agase ye ncha wona ekroye oye holy child Okay. na ekrosanso ekroye oye national Okay. last one eye da nyina ye me na adwen nko you see the biano we want to bring something normally yenta yenye and the young from one nkan Okay. Cape Dev me say the program Cape Dev that's why we to the man Amanda on NC into them imbiri yes them dwuma yedin yazoko Cape Dev Good. into Cape Dev ye kwa na senior physician assistant or yes sign language I will go to jam yo Nyame oda kwa. into ye boko oye Cape Dev e woni kezi dem nkomo no na screening no so yes baby wo hono ma yentwi na adwini nkegina do oye filling station Okay. filling station wall inhale those aerosols na Yeah, if you wanna then. One immune system crowd so then Oh. say my Jonathan so you try no money as afomu how many yan tanya dem edwumen My but idea. I was so na ye buem petrol Yes. me sure the bebre na edwum camp ya wa go petrol Sir. nti ye ye nkaka nkra ye fi wodam no wo ka le say ya kwanfa fitting shop Sir. yes enyo so chire mo ono Nice. eyi chire de ye pere ye apomezin ye do a level bia obi biara obe involve no obi biara ehu de ye dem we dwuma muluntum access muluntum ye My busy. me yakon ma hwe TV nka nde anape ye say ye be obi alu hwe TV na ade but obaka de bu edwum nti Men yakwan ya hwe. Sir. yazra bano amemu de apomezin agasan SU you are your own security. Of course. Your health. Yeah. Into yazra bano when one can say aye no boy. Nice one. Oh, Ekon for my idea. Nyambe hira mo dwuma na mugu so amasha ase no mo nkoso saa. Amen. Nyambe hira mo. Na utimi say enkomo na ye di ni nyina e kire say ya promuden no wo hu. Sanka ya de betimi a build a metal fence around it anka me sure say ye mu bi e bi anka yentimi enye sky ensi akese no, but when no ehia metal fence you just have to be careful, and even when you are careful mpona screening very important. Very important. Ye can once we dey say scafo na ye enye scafo we free ompe we na opeka ya moto ebe sister enyina ye momode na ye nhye ne so sanse na ebe ya ebeboa ye na baby ejuni pese ye nko hand washing. So let's tackle the problem from the root ankasa ye nko ye chi na COVID-19 era no na niema na ye no ye nhya ase na ye nye ne biem eno na ebeboa ye se na ebe ya bibia ebe ye fine na ye baba kan hand washing no once I think last week ye ne ebinum so enya interaction na ofia se ani ye kan ehwo asem ba say enye obi a betimi de koto ye nkwan obetimi ama obia obia betimi ama no the same ingredients, the same recipe, the same aduane so no, but obia de betesi different yes anete into no ye hwe say Ekon for so ingredients na de be more no on be make something different and answer the same taste emre ne krabia and the betche into yembra hand washing so no okay into any enhance anything was bibia was say hu emfa hand washing and I say hand hygiene my main can is me am person make hand washing baby because any washing kwa na and the only way I bet me keep hygienic hands but yen can hand hygiene into no any ending komo but then I was say hu then I was say na you keep your hands neat all the time
Yo, me da se bebre so wa ma me akwanje. Hand hygiene ye ade bia ehia apomudifo pa. Okay. Yendi ho agro eba ye adwuma ye mu a. Wobehwe obi oso wobebo ho ban ni na afri wonsa wobehohoro ho. Aha ne mpe bebre no aya na ye refi se ye hwe hospital de no na bonten so de wo ho. Enu nti na yedi sa adwuma we aba hand hygiene week. Okay. The whole of May, yadi si honom ni yadi a chere ekwan a yefa so ehohoro yensa ene ye use sanitizer ne yede hohoro yensa nti ne sa ne nti no yabekasa bebre akoso fiti Monday ma matete bi ana ye started say ye celebrate this week bebre akoso nti apomudin fon so aba be chere mu bebre nti me nkasa bebre na emom no de meka ye denti na ewoda ye hohoro yensa ana afen so ye wie no na ye bekọ abreben na ewoda ye hohoro yensa na ye firi hono mu so ane akọ ekwan a ye befa so ahohoro yensa na ama yensa no edi muye de bia no obu wo hono mo be hohoro nensa o se o ma hohoro mensa but wo be hwe ne nensa ni mpo no wan hohoro yensu keke no de hohoro aha nti ye beka ni na ye be start no me ma scenario kakra me pie me bae me remu na bia me nemo oh boss na ma chia o don sabe mama chia obia then tin na oba ma me de me achia because this morning say clean aha na emu no me remu no ana ho na kwansi na ma fa me sa na ma bo wa egu me nsam na bia me moto baby nso so keka me de me seti aha na ujina ho hwe mi o mi wie ya me say hey boss that's not going to happen oba ma me chia and I say ma me chia because when we say ma ye bibia emfa kwan to ma me chia na mom no it's rather unfortunate say de bia na no na koso ye from right from ye feel ma o siesie no ho wie ye na ne ye makan oh me kan so aba be si ho no akọrọ awoshu o wie na opentem na pu akotena ka mu ode ne nsa so door knob no wabie owi a waka atumu oba adwuma owie wa yiska ode ama driver no oba adwuma mu nso so a ye na se aba adwuma ye dware na ye baaye aha nti undwen bone na emom na chese infection na ye spread ko no ni senti no e wo se ye chere na obia de to ne ho so se infection start free ayana ho so obenya infection a efiri so unya so a efiri ho nti na ye ba be chere no nti yaka ne sa na ye ba be ko what can then nti na wada ye hohoro yensa so obodiem wo ho answer na ye be ko nti a wo se ye hohoro yensa ho no some years back Ghana, I think so far in all my life it is the most effective advert mashe because our adverts no there's no way I will be fee. MC am patrol boss our adverts ni ma ye na yen hwe ewi a na yakọ die nti a e wo say ye ho ho yensa no yen koso Oronsa semina na sezna sana ye oronsa fasemina ya oronsa fasemina ka oronsa fasemina ye oronsa fasemina ya oronsa fasemina ka. Whenever you use the toilet and do not wash your hands with soap, your hands pick up things you can't see. Washing your hands with just water can't make them truly clean. Remember to wash your hands with soap. You never know what you're feeding to your family. For truly clean hands, always wash with soap. Whenever you use the toilet and do not wash your hands with soap, your hands pick up things you can't see.
Washing your hands with just water can't make them truly clean. Remember to wash your hands with soap. You never know what you're feeding to your family. For truly clean hands, always wash with soap. What was that advert where I say? Since Mayakola, mirror video. Because the pictures no are vivid to the sense that a wild dream and a baby fee. And a lot of us to the sense that you're not quite washroom. It doesn't matter what you want to do there. See, you can saw don't know Nimumpona, you buy a bell here. A boy, you move a pa. But as I say, I know you may be in who in for some prayer was to say, I mean, I can see my hands. She name is on. Measure means no, she knew her. But a name may be I am fine, you knew. Oh. But all the same, young twice never share. Nintia and here a whole fast wall. So I say your answer at every time. Inti yo share video na clear. Yeah. Who be bia also. Aha inti share ma me na nkasa no na okọ washroom no obe odi nsu keke ehoro nsa na odi kan inti na che say ehọ na ampo no omo di ezibani na just omo contaminate yo. It is a wash on sana we in year who break that chain of transmission. It was save you, what save you family member be.